dapotin uli makarongan. Oke. Bapak Plin. Jadi mau lihat mak di Tuhatta nang dihita apa lalu hukna di Boderion di Hahipason dohot akka pasu-pasu na salo sa Tuhatta makirim do bita tu hari akka na merdapot tok-tok kita di bagasan Hahipason molutupe songonon kehadiratta di Zoom meeting di Bornginon ba tongdo dohonot ta mo liate ang giat akka dongan ahang doli ang didoli menyusulan non. Jadi di akka jum-jum hari-hari nasalpu mang na minggu-minggu nasalpu nung atong bagas tahatay isudia ka sakap naudi sakap na denggan anak sepatu kota di paparan yo puta opun sa datu. Atik pesongoni gurang operasi para karatauta dia akan nahobar tu rencana nauli naringgan nanek sepatu kota asa tabadus tahi terlungowi antara hita pangarato dot na tuata ang idolita kakta na dihuta asang gia saurdot tita dinamangulahon akasulot ta tujulon nyari. Jadi ilalaroha ba boy non di batu orang kedua tersungguh dia topik na next si bahasot tadi Bornginon na bagi masih perlu tuaka langkah-langkah berikutnya di rencana tahun. Jadi doton ubasa tema tu ketua asa boy hulala di batu orang kedua maju sahotik tersungguh dia na pala penting si hatat tadi pertikianon. Mau lihat ya? Mau natin ang dita sa luhuna. Molo input akhir siya kuta. Akan tukang natapapor hatlaw pa dong paturehot tuguna puta padok nasida di hari Selasa minggu depan maramar topi. Jalangan makatayaw tu panitia dari Huta Bapak Sikul. Dung habisan non selesaian non pembangunan di Tugon. Barangnya laki masongon sada pertemuan. Sekaligus songon pembeli arah nang begitu formal dina pembeli tukang jadi laos disima barang di panitia dari Huta songon laporan pertanggungjawaban di pembangunan di Tugu na pinatupan di panitia dari Huta. Jadi langsung di pertemuan ini menomuse hatan nasida tindak lanjutna. Jadi sekaligus membahas rekomendasi naung tapatupa siap pangarato. Ima siap kita tong ba parjulu majo pemasuk sarik-saring baru haduan menyusun ma ulaun horja. Karena batara jumi ma naung taputus siap pangaratoan songon sada rekomendasi mau tunari Huta mangna songon dia penon tanggapan dinasida asa berlapang dada hita menutup penon diputusan nasida rupaning asing sian naung ta putuson di pangaratoan ba ay guruk tuet laut terus nirwasi banyak saut tersoni mau lalajo songon hata patujuru sian panitia asa buita tetanggapi mulai soalnya mau jawab mulai teh jadi mau lihat mak di akang kedua
nau paturakon tersongo dia gambaran terakhir nuaing di rencana takanuli. Jadi ulala tong lo penuaing berkutat tidak tu masalah keputusan ta pangarato na berjolo pamasuk sarik-saring baru mangihuk ma tuaka rencana nauli di Pulau Bolon. Artinya bertahap ma dan sekaligus itu rekomendasi mengenai do keputusan di pangarato. Jadi tentu di mau no di pertemuan di huta sesuai dengan di ketua. Mangna tersondian non bulan laut tersoni mon aidang boy non terpaksa kita keputusan sa pangarato alai hera songoni ma keputusan sa pangarato asa wenno dipikir na sida atar songo dia gambaranna jala songo gambaran umum hulalan wae tar songo ma molo kurang tikosan no boy tapa tikos molo merek kita perkembangan ni itu tu dana mon molo tabere perkembangan ni dana tahun nama sahai hita terpusat manang tapi kiri tuh masuk sarik-saring mah dengan dana sekitar 35 juta dia emang sekretaris Akang Ida 35. 35 jadi molo tersondian no keputusan sesuai dengan Akang ketua di pertemuan di huta gak bisa pakai di bainon bato tu adong do konsekuensinya na jelas Ilala, kita orang na mengukur pasu-pasu na tajalo satu hatta. Na merek perkembangan non ba kemungkinan moro songodi no keputusan ulala baik kon marfaiter beitan non mangna 1 tahun mangna 2 tahun tersongo 5 ulala. Jadi sabuita tanggabi tidak sama jo tu akang per Jakarta mah di son. Akang situa. Akang situa. Bapak Jeremy Akang. Mi na ba? Okay. Mulai hati dito sa luna. Oras. Nah, jadi naking nunga tekas pinatangirangi. Songon berita sakuta. Minggu naro hira naing martopi masudi kaulo ni pendeta. Lai panitia na di huta pasahaton nang marpungo na sida lao pasadatahi. Alai holani no kin naurak takas pasadatahi di dia no kin na sida. Tunggu pasadatahi di saka ni Mangarato manang na adong perubahan ni jadwal lao pamasuk sarik-saring ima naurak takas naking alay naro aku so ni yang gini ba nakingan wakil ketua si hadat tanwaing taringot tusakap ni Pangarato. Jadi pada ni ba pada pasaka bidang buay meret beto unang be meret titas yan na pamasuk sarik-saring ima jo tahap perjulu. Jadi asa fokus ano pembahasan bagaimana tata laksananya bagi kemudian non kasih batu-batu si satu namosok. Jadi andoma ta bigi laporan keuangan sapulak ni dia saat aboton non manosoyak ka hanggita nadong di perserahanon. Tersoni majo pendapat amang wakil ketua. Mana teh? Mana teh Kang? Jadi poin na wo ni petiksian pakatayon niya Kang per Jakarta, pendapatnya ke per Jakarta. Jadi molo sian Pangarato tetak mahita komit tu tahapan na tasepakati pamasuk sarik-sarik perjulu. Jadi bah holanor datok komana nuaing. Komana dihitado. Ala ulau ni dihitan ba tabigi ma keputusan mang tersong dia pakatayon na dihitan. Ala yang go komitmen di Pangarato tetak do tahapani iko pamasuk sarik-sarik perjulu. Jadi asa taboto ima jono yang acuat dihita
di pakatayota bornginon asa boy tan no mangara katu parebengon tatinjo akka danata sadia sila honota sadia na perlu tu papasok sarengi 35 juta buha manutupi buha mengalui at tarimo lalan noang si hatatta jadi tapi gimana tuh alana minggu neng roro makatain na sida tahu tuh mang na keputusan na sida jadi menurut tahu tetak maju kita fokus tu na mengalului danaon jala fokus mahita tetap tuari nokta buhul matupe bergerak maju mundur nek saudi kalarung ulah di hang doli di hula mate hula boru do di ulah ni tekam boru do kan di Hula-hula dito. hula Dia tukar kan? Ula-ula. Dido. Hula. Kaya makan mau tutup bergeser hari ini nokta buhul nuaing ba dakpola ora si berdebat tonot tai. Orang non yan fokus ni hari ini alai ahatta keputusan tak mulu ini tetap menalibur sekolah ya teh. Mang na bagi mundur, mang na bagi maju pesawotik tetap mah di libur di sekolah. Ima coba dabot, molo boy padabot ni akang maju na sapin ni ketua. Bajok ka. Bisa minggu tanggal 2. Akang Pak Priska. Oke, mulai teh. Tersong dia nak kita he. Tetapi coba. Ini hata sing tu pesta dia maksud tu. Sonon, molo komik mesti kita bangarato, tetak do kita berada pada keputusan tak. Artinya ngata putusan nama sahai opsi I parjolo mahita pamasuk saring dungi mangulum maju hita mangna beberapa waktu nuai pabungod dana baru beta tu ulah bolon ima horja. Apeng ulah ono kat di huta do. Jadi pados tahi haduan minggu naneng ro di huta atar dia tong do sihatan na sidara di samping laporan pertanggungjawaban odora nanek sihatan na sida odon wae urutan ni akka nata sakami nauli mang na bagi sapake do benonna molo sapake ton molo tabereng do gambaran ni akka danatan wae ba ima konsekuensina na boy pinikiran ba ikom mar waktu na dileng lebion jala iko sabar do hita martaun 1 tahun mang na 2 tahun on asaboy terlaksana sa paket sesuai dok na dirok ni akka dongan akka ketua bengedok ko ni dan sekian bohita mangulahon pamasuk saring dot orja tersong lima jadi maksud ni bakang sonare hita tetap mencoba kata hita fokus mahita tu nata hatai I pamasuk saring bohaba nota mengalui dana tu si dana ta ngata boto na perlu 35 juta apa yang muai keuangata tetap do komit sekretaris yang sekretaris toda termasuk luar biasa dong tetap ada laporan aiba nama jahan na soahan na talu macahan iba talu tang na talu mapain sekretaris tetap do di main sekretaris laporan nyo jadi kata boto naik keuangan terbuha dengan jangka waktu na urok lumaju nuaing urak 2 bulan baik kon penuhata don tadi maksud toka saya tanggal biakang. Oleh mulai hati mari kita nang di popat kasalu. Memang toho doi. Alai ngata alami salilingon mulu masalah keputusan memang kosak puta do. Alai tetap mahita di komitmen ta nama dokon ma mulu bunyan alami memang itu keputusannya kapangarato. Ba di komitmen ta bulan 2 do tikini ada bulan 7 ada tanggal 2. Ala nanong renda gini ba di siulau di tanggal 2 ba tahun dulu itu tanggal sia seminggu. Nah, jadi kita pangarato basoni mas satu lu mau rasa di pakata itu tanah masahai. Jadi malai manak pesoni dan bu kita mau keputusan. Bata dulu mah jok kana perlu tu sih asa bui mardara du tingkat tersoni mah jok ya sambil mangan nih song sia kan. Aina mau rasai. Ba marono ta tarokopen no songonon sudi keputusan di hutan do. Jadi songono natong maksud tuaka
bahita be kalian magambara tu na di huta tarsongono. Ay malusian awal penuai ulala anggodana bahita do nabor hatu tano perserahan itu tak do nuai anggona sakitan ulala mangidohon jala mama do kote bahasa halusna nuai mengharapkan anggodana sa pangarap do. Jadi kita nuai menggambaron tarsongono. Menurut abang do perkembangan ni pendanata, bayi lebih huruf pasu-pasu na di jalan di puparan di puta, kurang lebih mengon tersendat di pendananon. Jadi mau tungi pe keputusan natok pebota do, baik ko sabar mahita hulala, pabubunguhon sesuai do na di putusonin waing mau putuk pesa paket 1 tahun mang na 2 tahun. Jadi batong masong na do ni akadongan. Tor yang dia bayi matong, yang gohi katong na iman odok penaki komitmen dohi tadi komitmen nata hatai nama saya tido tiba. Jadi rencana mereka belum itu. Itu keputusan na di huta masekia tu. Atau oma komitmen ta, oma komitmen di pangarato. Ba, posro hamuna, datung na bagi artina bagi gagal mang na bagi lupa honon di pangarato bagi mang nasoru pa ni hadua na kerencana na uli, rencana na dinggan 5 pesta bolon. Ulala basong panitia pe urasa dengan langkah yang tertati-tati pe ulala nang arok pula berkeinginan pasohonon. Jadi tak do ikon ulah honot tahun molutuk pe keputusan na pertama sesuai do keputusan di pangarat tasong 5 ima si donat tatulala tu pardi di tu akka amata dong songani akka hang doli yang didoli na di huta. Memang satu lu mai tadi songani Ya. Jadi baru akang sekretaris pendapuknya Kang. Jadi melatih mati di hita selut na puparan na puta nama do tijumon latroha boy piga hita nama doho tisa memang melosongon ibasa diri tong losongon komitmen na perjoloi na pasti ba kalau tapi majo buah-buah na sakuta mangna songo dia keputusan na sidai alena pasti ba melalui ketua tong ba semacam usul tai ba tak mai pasahat sama boy saya dapat dapo anon utong songo na terencana hosian awal memang mau songo tanggali nggak pasti berubah lah memang kebetulan adong di Simarulaun songon pamurot tamate mahorja tong di tanggal 12 itu 2022 jadi lima tahu peri lihat dari mah rasa melo usul sian iba apa dimasukkan jadi ni pobo majote tersongo dia tutu sonari ya dan ni parhepengot tak ya kan itu. Kalau saldo ni hepeng tasonari 20 juta 123.520 rupiah 120 juta 123.520 jadi melosongon prediksi kesanggupan hepeng tahun untuk saunarion nah pasti memang kita tetap dobe perihal laporan sian huta sian panitia dari huta tetap dope holani narong dope perubahan satu tikion memang songon naung dia tahun nasida lo sekaligus manon ni nasida mudah-mudahan boy itu ngumar sogot boy teriban nasida semacam laporan nak jadi saya boy terilhon jadi itu sebenarnya untuk biaya pembangunan fisik tugunya putau. Jadi untuk song prediksi sampai sadarion nate epeng nadong 124 juta 663.020 rupiah 124 juta 663.020 rupiah. Jadi terperguna homai sudian non nggak dibayari menurut
bahan bangunan 57 juta, untuk tukang 10 juta, manor genset 1.800.000, manor keramik 10.730.500. Jadi akan dibayar DPAT. Bahan material 7.247.000, upah tukang 20.200.000, baru keramik kekurangan. Nah, di tanggal 20 kebetulan dang di Pakaluar Bedarat tadope 1.440.000. Jadi mau tahurak kedo hepeng na adongi dikurang nang dibayar doh neng dibayar. Jadi lebih masotik, lebih marong macam-macam modal untuk tahap berikut. Lebih 220.500 rupiah, 220.500 rupiah. Memang dikupi pengata pabuah ngata bagihon tersongon ini minum kulit tersongon janji iman mah ataupun spontanitas naso di pasah dope naso di transfer dope itu rekening neputa 26 juta rupiah untuk sampai sadarion. Jadi rasa terima amang moderator na boy pasah melatih marhita. Mau lihat ya Kang, ayakang Natalion, nuaing na baru kangon nuaing na sebuah debe hita rak nuaing on ahon jumon nuaing alay mang naung dipantau kangon dan nuaing ate. Si Pangulo ana. Meet na Oh, video na pedaw. na marisa lurak kang iba. Tahu lah saya lala na marisa main. Jadi Songot taotik. Komitmen ni kita pangarat to naong taputuson minggu-minggu na salpu artinya kita harus ikut menyediakan hepeng 25 juta. Ini mau jawab prediksikan. Artinya baik dapat dulu matong komitmen tadi si menyediakan air sinamoti sahatu tanggal naung tabuhul ima sonero ni abang Pris karena kita tanggal sia budak pi itu usonari nang berpungu udah 2 juta rupiah 2 juta. 2 juta berarti kurang mah 70 200 na marakang nakinga, 220.000 na markinya nih. Cuman memang tong molo ini ketua kan ngadok papung siara semacam tupak mate untuk tahap berikut ngadong memang obat talak mangalean kali 500 jadi totalnya 2 juta. Namun untuk prediksi naking gabe dipakai DPI untuk pembangunan fisik untuk sampai sonari gabe istilahnya gabe ikut terpakai DPI. Jadi meluntuk modal beri ke olahnya 220.000 sekian ini DPI. Tidak tahu mas sosial itu 20 juta sekian. Iya. Itu kan nggak terpisah. Orang nggak terpisah HP. Penjabaran terpisah dong memang alai cuman untuk hal penggunaan fisikon ikut tetap dapat terpakai sabu tertutupi sudah. Sabu saldo nakis 220.000. Oh. Ilan era nama minjam untuk pembangunan fisikon, jadi marutang mah pembangunan fisik tu wahai 2 juta terhemat. Jadi semai saya. Oh. Sekian. Ba, apalagi format untuk pengumpulan dana natu pemasuk sarek-sarek 25 juta. Ai mah tersongo dia mah benota sabu dapoti. Satu tanggal nang tabuhul di tanggal sia budak pitu
2022. Karena macarana bayar tak pas waktu 2 bulan naik namanya. Berarti 2 bulan naik namanya kan? Datuk 2 bulan naik. Oh tanggal siang naik 2 bulan naik mak. Pas mah 2 bulan naik. 2 bulan. Sebut. Jadi biasanya akan ada ide-ide cemerlang. Siapa bang Pak Jeremy Duhido, tersongon dia format-format nah, maka strategi-strategi jitu kan. Urani malah kuacim saya mandang membagi kan. Ayo. Mik na ba, Mik? Oke. Mau lihat mak. Jadi nakipin na tangi-tangi unak pala dong betong utang na unak pala dong bestila na mamijam alana suli tapo khusus ya kita tuita do lau patu bahon pertading jadi tutup masudia ke paretongan si sama 200 sekian ribu terima jadi komitmen na sosahado pe 20 Onom. 26 nanti ya bang nanti 26. 26 berarti hira hurang 10 naik nama nangin Ya 10 siap. 10 naik jadi hira-hira bodoh di dalam sebulan non sesuatu sudah ke janji imaning ikom masuk 5 pertanyaan per julu baru nyapa 2 hon ada pola ra ditayang ya deh case ya deh alai nah maksud buti Ngani tayang dah bah. Ngani tayang. ayo Enggak. berarti audo sama mereka deh katong isi mana bu mekukan nak sedang na saya doh na di Jumon no yang kan nah maksud isi mah bu makubungi majapri dari japri ketua majo Japri. tu nasida asa tertaboto misalnya bodo terpapungu selama sebulan non asa talului sesapului di bulan naro Linalawa, lain. Tadi maju masukan, malah deh. Boy may hubung sa mobile commitment sa ini di China ini si 26 naik. Tersono na kang molo uwereng dorubani terha akang na dua do akang Pak El Pado akang Pak Briska do komunikator nah masalah menghubungi on. Jadi mulu songon nusul saniba atar arong do bereng do angkang kana belga di son dak pola sidok guar hita asa songon na fokus majo ulala halakak tu siete. Ima jo padamo sanau. Arong do bereng angkana belga do PDC. Artina tetak do hita kon hubungannya nak angkana gelek pe ya tetak do hubungan alai. Arong dobe hubereng sama sekali herana tersinggung dobe herana so arong dobe nuangi tarahadangi tarahadun nuangi terpasak nasida dobe tu ahon sesuai do belgana na dijanjion tersongoni mak mangna nata sepakati nama sahai maksud tu lebih fokus maju tu sialan arong nuang kana belga hubereng nakian ay ngadi tayakon sekretaris 3 hari tersongoni makang ay yakin di batu akang do takak priska Di mana nama si Nesa Pekon? oi do Soy. bayi mau lala so nerok nyakang akang Pak Jeremy hata dia be memang kita nggak tetap komitmen kita ikut tanggal 2 hian bergeser mau tanggal sia libur do be teh namanya kumu tunuai libur do be Soalnya ke rasa libur-libur nasional. nah arong be Rasa deh. Semester na to. Enggak maksudnya taruh dulu kan.
tanggal sia teh. Ba mole ate mak mole tungi pe tanggal sia. Nah ulokon 26. Berarti sekitar sia juta naik na jual mengat ya kang sekretaris. Mole tung rope. Olo, Batong maula batung tong maulala. Pinasa matu akang ketua dot akak Pak Priska. Akak dia nuai akak songo janji mana sororo be. Ulala mo loroni sebetulnya. Era boy nuai tertutup yo nate. Paling tidak mendekati ate. Ate banyak kang maju akak ketua. Aku ini kasusoi pe langsung yan no naka orang langsung. Aja kenapa sih orangnya mana sih ini? Tengok mana? Sautik. Langsung dia do berotai. Ba terus mata bajo ahai daftar sumbangan natu pemasuk sarik-saring ini kok matong ditayangkan sekretaris yang non di Zoom di WA group asa di samping nih pelunasan nih akak komitmen ba tong ma asa taisi sumbangan natu pemasuk sarik-saring. Tadi mo jauh lah musik sonas non modal dasar itu. Ayo direkam dong akak sekretaris. Ini Direkam dong deh. live don. Live deh. Barang pola be anggo live do nuaing tetap mahita komitmen nih tadi waktu sih. Unang don non tersongono maksud tuh. Odo na tapi kiri itu tujolo. Komitmen kita tanggal sia sepangarato. Jadi itu lebih par di huta. Abeng mendekati itu sih nodong itu bungo dotong na tapi kiri senari. Ada ono bagi mundur semangat tato. Ono bagi mundur semangat tat. Tersong dia menurut skenario na neksi tempota morotuk pesuwe mendekati sesuai do target na tapi kiri. Ino maksud tuh ya nato. Ino belau suku na sekretaris dia harun di rekam don nanikku lupa nih. Kan soni do akang Pak Jeremy kan ditolo bibar di huta mah anu aeng. Pamasuk saring mah perjolo ina. Sesuai do komitmen di pangaraton ina. Abeng dan apa labu pas kita pabungu dana mendekati sesuai do target mangna kalkulasi natu pamasuk saring atar so dia menurut skenario musena boy si wodota rupani sianahon anong lo penia sebetulnya skenario nabu inian cuman punya efek mangna punya konsekuensi tersendiri mau musena tu internal ini maksud tutong ini harus kun sekretaris nak direkam don menaniku Ido bah direkam don live don. Itu maksud tu Bapak Jeremy asal bajo songon hata panosoyon melalui Jumon. Tertulis do manang langsung. Langsung mak. Langsung. Pidato na so presiden Sa belga. Oke. Oh. Jadi mau lihat ma di tasarufna mau lihat di tuata. Coksoni di tanah maranggi nama riboto. Kopara ni puta sahalada itu nasa sigotom. Ala nunga neng macho nema ulau ni padeta lau napa jong pertada ni puta sahalada itu kurang lebih di minggu narok. Jadi kurak suman molo
so tayo ito sakap ni rohata molo marpay mabuti rohita tarengo tu nanaing pamasuk ko saring-saring do marhorja hurang gugot ta nalai tarong nisakapan disakabi panitia na parjolo ma lao pamasuk saring-saring asa sangat jo uputai mian ape di jabu-jabu na ima pertanda na tapatupa. Jadi ni sosoam ma mangido dot hormat dot tang makurangi sangat muna sa luna ka ama ina oparan nyo puta si mamora debateraja bebek nengo saladatu dot buru narong dili portibion asatilema taleo marohata Opere. laho patuluson sakaptay. Jadi disakapi panitia do dinalaw pa masuk saring-saring anggaran na 35 juta. Ima sinamok na naing si papungunta. Alani tabay B marohata, talia B marohata, tabay guguta asatuk di patupa di Arisia Juli tahun 2022. Asiroan ni Tuhan ditupai selalu na ita koparanyo puta saladatu boru na dohok boru narong di sandok portibion. Tutabana ka hahipason las ni roha dohot akka sinamot. Asa sudihi ta mariaya menjalo akka paso-paso naong pinaredi ni Tuhan tadi ita. Ima sa nihata siya kami sa tabi siya kami panitia pembangunan pertanda Nioputa Saladatu si Mamora Saladatu si Mamora sa Sigotom. Mau lihat ya, Mak? Buido kamu pabakito no ba? Buido marpidado tanpa teks kubereng. Mau lihat Mak? Mau lihat ya, Mak? Ya. Use jen sekretaris asa tiba majo ada yuhus keningan himbauan abang sekretaris Jeremy. So na orak takas doang ya. Bang jelas bah, takut jom se. Ulah ka Orang yang baga si. Nakok mului edi majo tio khusus tunggal panasoy na binain ni abang Pak nakiningan Okey. semua jadi mon entah iwe agro Okey. hari muncul panggilan pewarna fokus Okey. Jala anong daw sa kabiro ako nakian nang mabayan secara teks. Alay, mamay, mendukung men no ni. boy Iwi bayar Nah, abang Kecil. sidana kan yang paling berpengaruh jala memang lah paling amat nangis. Aku panitia dia sudah masuk kurang ada subsiden nama jadi ya kecilnya nang nah ujung tombaknya udangi Sudah. jadi dia oh ya tak 20 tahun fisik kemudian fisik abu juga udah memang kita selalu nah jadi katu Sakok bah. Orang takas sudah kang bah. Eh.
Aywan na saya marsapi tong iya bang Priskai. Ano sa marsapi? Gabi diolati timusi. Mari caranya itu. Oh, lift maju habis stok kisahali. Jadi maju itu baru masuk saya. Ini. Odin gado. Nama dahulu ramuti kami amunai HP munai badau. Oh itu jarak 20 cm. Apa sono? 20 cm. Anik ko nakningan. Oh jelas oke. Jelas do. Mulai ate ma di tuhatta, mulai ate nang di kita salu na paparan na puta sarada itu marjonok martopi nama pembangunan fisik ni tu guna puta nang pe sabutulna bagudang do pe si patur di saat matu TPT ini pelataran parkir baru TPT di mungkin hampir 2 karat itu ikut baru di lantai sampai lantai na do ini mangna jembatan buat kanan mono Sakot do kang wah. Ano na komite? Joroni keluar pun habis hari baru masuk musim itu Di reset majo reset majo. Keluar. WIP ni san abang doi maguraku mungkin mamake WIP ra. naik Idoi. 10 memakai biasa 10 pe masuk do. Odin gado nih. Hingga do. Mang nalani timusiro nakinga. Udah nanti musiri. Jadi mulai pelataran ini masuk ke sudah. Unak pulai lantai tong. Kon blok may bayan. Alay kon blok na berlubagi ya sabu resapan. So Jadi dia kang Pak Jeremy konblok nomor lubang. Nahirang kawalui. Oh ya nairang ka. Na tulusuhi main nakang ma. Nah, Geser. Berahani trotoar ya teh. mulut trotoar kan blok di. Oh itu tuh. Paving blok ate. Paping blok. Alay odang. Nahirang kawalui mak. Ang kawalu. Macam-macam do memang ini modelnya. Oh. Ang segi ono kan. Udah mujo tatai igro lah. Alay ko cat kelana bodoh honok kunang pembangunan dasar. Fisik dasar ba. Tarajumi mujo nga selesai ini kemajo. Mulut ay hutu donyan keinginan ni rohan waing ba. Sesuai aka konsep-konsep dot aka usul na naktabay tu si iba gurang dope. Contohnya mabayan sopo, mabayan toilet, mabayan sambungan listrik, nakanasin dope mungkin naka pernak-pernik, mabayan relief dope aka idenidongan, soal penulisan sejarah nina di TPTI di bawah soal relief na, soal sejarahnya puta. Do takanasing do pe gurang do pe memang iya lai ba boy ma dua ni kulala dung sipul ulaun adat na hobartu sita patupa ba akasai taba makarezi kita rupaning kasinalongan di kita boy mata lengkapi haduan alai panitia berkeyakinan do tahap paling tidak tahap pamasuk saring-saring ikut sukses do.
Ate warohan wakil ketua pasti udah sukses ondangi. Yakin do kan? Baik ko pasti do dah. Ai do lah bana hita da ba naraho na mamuji Tuhan on. Ba memang iko pasti do. Ba holano na di bagasak kepastian at tong nuang baik ko mangaranabi do hita saotik tu kiri tu kanan kan itu nuang. Berarti tak do berkeyakinan ko pasti do to. Menanggapi nerok ni ketua tersangoro do to. Nian bakko mai molo tangga majun waing tahap pertama on manang pisikon tahap pertama besar nih kuma selesai sesuai dok nedok ni pendeta molo tiurari jalan gas sudah ka rencana tu hari Selasa minggu depan martobi mak. Jadi atar sangon bolu tung perupani songon tahu contoh sean luar saotik sarupa di dok proyek dak ya bagi langsung manang serah terima 100% fix sudah. Imana kenero ni ketua kurang lu beto bahkan nakian sampai kanal adong do kanal nuang berarti sian pinggir jalan ni hau manuangi kan lau hita songon tu Steridak. ton sudah steridak kon. Jadi tak merdo mutusimat tong na rokok bolu tu peta bain nuangi bagi tahap kedua tahap kecil. Odo tong nama sahai ina rokok tu akak sekretaris Buru apa tindak stok ini rekaman nih. Dang boy ba? Dang boy teh, tole mata buka maksud tu. Sono nak kang ketua, dok di desa lukna. Nyandang na bola. Aka ulon level gaon, denggado nama sahai tababor rat tukang. Molo tupe aka tu arina dengga kedua tu tahap selanjutnya tong tukak tanamar majamai haduan pandita aka dia na hurang rupani seroma ka rezeki di hita batong do buaro rakka nama sa songono tong do paulah tukang ito to ay kadang na paulah na balgaon asa sudi sikop ito maksud tong ito nabikira sono ni ketua nama sahai ba cukup do holan kan ba martangiang mangan idah nalas tiga halak tarido rupanya nama saya Pak Burhaton terbaru pendapatnya kang ketua Aima dah. Jadi kan anggota pembangunan on kan tapi menjadi tahap awal on sikop ada sebetulnya na berkelanjutan do pion. Buru-buru metarok kona yang multi year. Jadi pembangunan berkelanjutan. Itu guna puta sampai nasikop hadua sudi. Mamul pendapat tu dak pola rasa pemuli tukang ate baru pendapatmu. Dak pola ra. Dope. Ay na udah kesono ka. Mangihutut tu pendapatnya kang nuaing. Sesuai do gambaran yak kadanata. Memang kurang do pesipasi kobot tadi si. Oh. Kurang do pesipasi kobot tadi si. Jala songoki ka berupani ulala mang napa julopi ba. Tong do bolo pribadi marpangiduan rupani molutuk perong rezeki kita haduan batong nian pendeta majamai. Ale olan nolot to. Tahap pertama omo jo tangga nyoy tahap pertama na balgaon. Ro didongan itu hatta kita sesuai do nero di pendeta tu hari Selasa minggu depan selesai mau ninna bangkit terwujud. Jadi naurokon tong do dibain naik song pemuli tukak songoni ida tuk pertanyaan. Ala sono dia kak molo na biasa bari proyek no dak 100%. Dak 100% no gedung baru diserah terima hon. Artinya saya tak dorok si Paringgano di sisi saya dong si Paringgano saya dong mana hurang. So nerok nak kangi manuai. Pelataran. Bahkan so nerok nak kaksi jerem yakingan. Tabai mah duan molobo inian. Pro reje kita songon konblok. Nah konblok na tipe angka walui ini nah untuk penyerapan air itu maksudnya itu. Asa hatok air menyerap tutano. Jadi songon inang jebatan songon jebatan nahan wae kanal.
Ay kana tersongoni nuaing maksudnya Oh, kang tetak do ko berkelanjutan na badua muse haduan molotuk pe sengge mari pasu-pasu tuat tahita berkelanjutan sudio satu pesta bolon kotong do pikirat tatong muse itu perawatan no ada mungkin selesai pasu buat tersongoni kotong do adong di perawatan nyo tersongoni ma na watusi nak perubani perawatan no na situasional alai kotong do adong no na bertanggung jawab tu si ini lo korban ini benda sampai udah konekingan dengan do tapa borha tukang terbuhado nuaing boros songono di maksud itu alana multi years berarti dang nata boto yang lebih ke tahun nai ono sa boy songona terusuk nuaing lebih na songona lebih kirim yakka Oh, lo. Dak tahu tuh pion. Dak tahu boto dah ay mau Ba- lo nga dua tahun nai mang na 3 tahun nai terusuk mang na 4 tahun nai ba ulala Bang apa songona buah mana yang dono kote baik majong tu pesta bulu nala fokus sita tu simang na 2 tahun nai pesa terlaksana i bate tak do fokus sita alai mo lo tu hal na songonon nuaing udahlah bagi olo do terlupakan tersongoni mak ay akak persamosir nga masuk akang persamosir ate akang Lo. oke ko nga gadyang nakikuhatay hami akang jala hera kesimpulan ni pagkatayon nakingan tetak do komitmen ni pangarat tu opsi na berjolo ba pamasuk sarik-sarik sesuai do tanggal nakta buhul alay bergeser may aladong ulaw ni pamurota si dia natukar na kido ko na te tar songoni do bolo so salaw jala nga komit nakingan nga sa pedibay nakang Jeremy nakingan songon himbauan mang napangiduan tuhita na maramaranggi sude tu dia akka manang na komitmen ta di janji iman songoni naung ta janjihon songon donatur di pengumpulan dana ay nakang inakingan jala musiakang tetak do sesuai do pedoknya keketua tu minggu-minggu nomor dapot maka tayo nama di huta atar songo dia kelanjutan ni sakapta naulion ala ulanol do di huta molutuk penno bagi dibu nasida opsi paduahon satu paket naking audo ko konsekuensina kang mungkin marpaite don mangna 1 tahun mangna 2 tahun asa di orang di huta Tupe komitmen na berjolo sesuai komitmen di pangarato ba omba fokus mahita mga lului fokus mahita tudana naung di kalkulasi 35 juta jadi na berpudi kang na apalagi pe tersongonon nama sahai dengan do tapa borhat tukang pandeta lama amat jamai nak penuaing aka dak pola tarok ni ulon dabal gai kolanon ba mangan idah nalas martangi yang lebih halak di huta jalan nungga tangga nuaing sesuai do padok di padeta tu minggu naneng ro molo dengan ari di pas-pas wata martopi ma ulauni buhado nikku tu ketua do tuhita salutna tong do ko polo hota tukangon nikku jadi ngaripat orang ketua nakingan gudang do pinasi sama otta di si ai songoni ba setuju do nerok di ketuai takya mau do sikop 100% suatu bangunan mangna suatu tugu itor bagi serah terima 100%. Jadi bagurang do bisi jamot tadi si. Alay boleh songna pribadi di kutahe boleh tu perok si jamot tadi dua tahap-tahap selanjutnya batong mapandeta tu si alay anggota hak besaron tanggak majon waing nga selesai baru boleh hotaro tukang ini maksud tuakang. Jadi saya enak kang jawaban orang yon. Akang opuke ko. Jadi, oke. Bigi hamuro. Halo. Oke. Terbigi do ya. Terbigi do kak takas do. Terbigi do. Terbigi. Akang do di akang do. Mau langsung ini nama kesepakatan. Hei. Halo. Bigi hamuro. Itu terbigi do ya. Oke. Jadi menurut semua kesepakatan, Mbak,
si tolo pinauli may iba di si. Taring tutukang nakikubege. Molo songonao sa padabo mo na dokon mi yang dia. Di ahado guarna ipabora matukang. Alai karejuna sida sabutul na ditugui sa diraksay do pe. Alana pamasuk sarik-saringan non. Pamasuk sarik-sarik karang do pe tutu ni. Halo. Bigamu do. Lagi ada Kang? Jelas deh ya. Nah, jelas. Arong do tutu nian non. Asari pasat satu tukang ini selesai honi. Artinya non holat tinggal pamasukon nama holat pamasuk kota noi nama nutu bagas. Mang na songo dia bentuk dia mang na dipoti songo na komunai batar serahma. Nangiro kan alenga di ngalong di si lubang beberapa untuk asasahatan no dikarya itu kak satu sih sebelum serah terima sebelum pamor hatop tukang. Baru napa 2 hon. Molo alamani tanoi. Kalilingi mana molo saras sianau dipamasuk ma pasir tu sia sei dihampar ditabur pasir di si. Unang becetan non nanti boharo dan di hari H. Ditabur ma kelilingi. Mungkin sekitar 1 truk mangna 2 truk saya tu si pasir. Unang gabe merluta kan molo masuk kita tu si. Imam molo saras sianau. Jadi taring napatuluhot taring waktu mang nasa di hari to tuhon ba. Saya tiur-tiur maka kita be sehat-sehat. Nang ino ba. Ito tuhon ma sa di hari. Jadi molo taringot tu ano guarna. Nang dijajihon niya karongata. Termasuk may berisi bari palunas be may asa dapat tutu songon naong di taksasi ni dongan hamuna panitia sekitar 35 juta sangat tu si ima molo padapot siya nao mole ate ma Imang ata BGB ulala intina sa nero niya kangi ba sa ruba dapat tanway. Kalau no ba tabana ba ditabur rumah pasir nuaing di sekitar ni pelataran ni batung mendapat ton harihan no mang na di hari-hari roden. Jadi sa bui diserap air tadi no yang maksudnya kangon ba mau song tabas sani banyan ba mau tutup pe dia air kuna dong matanggulan nanya sebetulnya unang bolongan no nakapasiron. Alay akala rencana selanjutnya may. Hola di pinggir-pinggir penno ni ang dia keliling di bayan pondar-pondar kecil di mana dak pula na unang betul permanen di bayan boy do no ni alana datar do mangi molo pasir biasa na tu tanu liak lengkek di lokok di atas ni tanu liak molo pasir atong lengkek di saranai hape na lupa wah. Jadi kan mereki gorni opo hasahatan mana opo sahalada tu satu na opak nai prasasti ba molo saras siana kolengkadu sendiri siro ni artinya pada hari non ikut tersurat madisi opo sahalada tu so kesepakatan ni rahi sa stainless may taba ini stainless manang nasongod dia no nani panitia tu si molo hubege molo jadi do sian arong no menubak ko ni arong no menubak ko ni kan perlu masegerano ni alana ay tibodo no maingi iko pakai tangga ro musian no ni pakai peranca ro musian mabay ni pakai peranca ro malengket to ni di fisher do no ni tapi yang mana model memang nasongod dia tibo harong na metode na baru na may semacam ditempel songod ni mana setelah dibentuk alay na jelas si mana dang boy na hato pikare juni manukangi pen no terliling di stainless nai dihubungi mai manang nasongod dia no taring tu si manang na
langsung do na mabay ni langsung mengelengketkan mang natukat tamang nasungod dia ikon pasti-pasti matong mana. Artinya sebelum hari H, hari pamasukos tanoi itu bagasan ikon nunga adong isurati. Opu sahalada tu satu anak na opat. Kung arong tempel sih. Baru usul na patulu na palima hamuse. Berek mau tabereng ma boleh tampilo bang, tampilo jo foto na iso bang. Foto ni tugui. Orang kata bata-bana naman udah kono na sa alam songon na si kopi mana baga bereng. Siya jolo bang na tampilan depan. Tampilan depan bang. Anong not? Tampil homa jum pawal gama johanai jum jodo hargar ni jabu batak nai rumah batak nai ya rumah batak nai mak ima jadi usul do tongoda alaya sa unang kosong do berengoni asa adong tong sian awal petik ini karena dong do siya kita akka usul tabain salib ninna kani do kan alaya dak terwujud di son atik boha di si may mana darong masalik di si iya bang bay masalik di si nageleng Gitu teh. di si masalik di mana nageleng san stainless na to noni stainless 4 segi mana bentuk balok kecil may mana iya hirasong ni mana siya stainless na songon di si noni molo setuju do sarak maceta kan noni mana tu pemesanan ni hurupi. Cuman molo jadi molo setuju do hita. Ya. Iya, balgani hayan non ukuran ni salipi disesuai hama tu segitigai. Tu segitiga na disesuai hama mana nang mabalga huwatong nang magalekku. Ikopas may mana ideali mana. Hirasong ni matong mana non. Ideal may menon ni mana. Sarupa matong ano tu balga ni huruf yan non. Kan ito rumah non opu sahala datu. Isi mana opu sahala datu kari mana. Disesuai mana ni mana balga ni hurupi tu balga ni latar belakang nai tempat nai. Nang mabalga hutong, molo balga hunog gaberwaron noni. Tarsongoni man yang maksud tu memang ikon tong rohitan non memesanon ikot tong do dampingan ni tukangon molo saras ya nau unang mabalga hurupi unang magelekku ikot pas may manas setimpal mana do latar belakang nai ima usul siya nau anggon non parasasti kan parasasti na untuk anak nana na tulunai untuk anak nana tulunayon ba ang boy diukur homano ni saru pada tempat na kosongi doh balga ni huruf na penong adi tu siahan non ni tu si partukang yan non cuman lah mamesannya non ni mana ukuran ni tungguon do tempat ni huruf isuri ikut di Papua doi. Nah, didampingi tukang di Papua non tu
tu nama baik ni, tu wah tu nama baik kurupi. Mudah-mudahan tongan arong disiatar song ni. Ima sa rasyona, mo lihat ma angga. Wala tema dia kang niba. Jadi pas lu teh bah. Setabi memang nakiap ya dong do song na lupa kita. Akhirnya mungkin na gurang labatan na lam gurak kita lam gurang memikiri lam gurang lamadong akka usul na denggan. Memang song na lubuk do rakesan pembahasan masalah nyoman ni Guarnio Puto. Habeng menjelang hari hana mo nate. Jadi neberu na tong mangna masahi baharo te akka kitua. Taringot sonate. Ima jo berjolo kedua hon masalah salipon nama saya ya memang tak muncul di pembahasan alai bagi adong kini pakkata iyon ai peparannya puta sudi dang na horak Kristen tersonir no beru rasa parahannya nate antara tabahas majo sa Ala. jadi pinangiro majo kabadabo sian hang doli iba holan iba riso nang gidoli muna bai majo kang Songot tabah sa informasi taringot tu batu nisani hobar tu nang dijajihon ni anak ta aiser teh warna paput Lisber. si Lisber na disiatar imana Lisber. mga sanggupi alai holan Guarnio Puta natululo na di kotak ahi dari kotak-kotaki. Tayang kemajo mo si Pak Put. Jadi kotak na tulodo na risanggupi bana. Ang Guarnio Puta sa halada tu narigijangi ikon si Gararot taronik kumak. Ko si Gararot tarui ay alay nak hatus do pe ni hatanar ay sa diargana ala ni suru do na hay arsitekta ma-designi do menentukan akka ukuran-ukuran na. Alay na jelas memang ikut si teba do pe anggaran ni pemasuk sarik-saringi tu nyok kape tu Guarni sahalada tuon tu Guaron ima petabana jala mengenai salipi memang ngata bahas na jului na di awal-awal memang dak pola benot ta ido narhai keputusan dak pola benot ta salip di tugon soalnya dok ni anggini benak moderator ba ala dak sudi kita memang peparan opui Kristen. Jadi anggo hingo na juro mengata putuson inak pola bayan be anggo salib. Tersoni mo tambahan informasi di kita. Muliate. Muliate ma dia kang ketua. Jadi songon tong masih pahu sorot-sorot di bagas pikirat ta. Ndak kuwo rupani iba na bagi adong kesilaban di ba. Jadi molo hugambar no nga tersongonom mo ngo berarti di Guarnio Puta na tulunay na dito majo no tabahason berarti sistem langsung tepel na mo te nga Ido. Nga langsung sianan songon marmer niku majo no mang na jadi biasanya main kan tinta neon sangon dia no nga te tinta perak mang na tinta anong no menyerupai stainless alana bodo lagi jangan stainless na metong ikan jala memang molo menurut tahu harga ron lagi jango stainless on anga boleh ku gambar no cara pelaksanaan pe bulu hera dapat jauh ada biasa do ni niahan mga kasar pemakaian kapiser so kang puke ko nuaing sepanjang pengetahuan ni nuaing bari piser do be anong do pera nuaing na double tip nuaing boy langsung lengket nuaing on tu tua songon artinya arong detong nek si tepel honot nang kanaringan boy double tip minain anggon nang gedang muki buyon na double tip maksudna lem dua lapis lem non ini yang maksudna
ima jo hulala. Jadi omon nang musete. Bata ba mo hulala no ngakka dana tu so. Erga do hulalao. Jadi Adi. sono muse ikona terbalgaro nalana ko boy di jahay man tuksian na honno sedelo tu cerita ko. Ay kano don wang dang mungkin nang lao jolma tugi jangi majahay akana marsangajo na may. Jadi sepintas atong ko boy di jaha sabin berdalan tasoni berarti kurang double ga. Arong pedabok dobe sekitar bani Akang situa Akang Jeremy. Jadi suku kamu mau hamu di Medan, lama hamu suku kamu mau warga, nah jadi sahurup. Jadi sahurup di mana? Ber kamu mau non sama ukuran-ukurannya sama dia. Ukuran sekian berapa? Nah, bohan non teknis nah satu nama ngalingket to di mana? Ini ada dua. Coba kamu suku kamu. Mangna dua mangna tulu toko tulu Ada. Ay nama saya Kang Ketua. Nadi sebakati teh Akang Ketua. Dio puta sahalada tu di surat lo teh puta kini. Mangna langsung lo sahalada tu. Dibagi Akang Ketua dong. Akang Ketua. Anggoy memang naktaputus sudah beba. Tersongo dia lah memang anggo sakutan arhay memang. Ala opui kan dang berarti opung ni kan. Tidak selalu songo ni. Arong gotong opon na berupa gelar. Contohnya opun mention kan. Jadi molo sian Bapak Presiden disnarhai usul kot mata bayan along opunin na ibana. Memang ang godak taputus sa bah. Merdo ma to sono na kaketuan wae, mau duduk tabahas pen wae. Tersono ma opu sahaladatu bukan berarti wae pahupuna nama sahaladatu kan itu wae. Ido. Jadi masuk manuang tu opu Raja Boksu. Tong do benek timbul pertanyaan bukan berarti nuaing pahupuna Raja Boksu. Jadi timbul manusia tua puta mertubur. Tong dor bani do be timbul pertanyaan pahupuna mertubur do songoni nang tu oputa ajuruan. Molo di ajuruan ra ngabura di pahusor-husor nuaing ngagwarni pahupuna nek ajuruan tari mas to. Ima juna yang terdekat. Jadi mono sepanjang na penelusuran ni bang zonang makatatai tokkan itu tuan dari puta anggo satu puta hajuruan guarninasi derui. Nah ima jo sepanjang pengetahuan ni akan nang na di huta guardo pe sadada tu Martubur Raja Boksu Hajuruan. Jadi dang mungkin ditoroni pe mungkin opui gabe siang guarne pahopun dari bain kan. Ala yang go di tataran yo putahon na opaton cesarada tu satu hajuruan berupa gelar dope anggo opui. Gelar kebesaran. Tersongoni majo na dapat info iba. Jadi dia setaba bien nusul tamol songonau sendiri usul sanau. Bata seragapum mai molo maropun mai sala datu batu toru pe baropuma. Ima molo bedabok senau di bayi nak kadongan akang doli. Ba majo kang Pak Jeremy. Taringot tu tulisan. Unang bagi sana kita duan, unang bagi anong muse suku-sukun. Tersono na binere ngatong ditan wae ba ditugui ba di baedo sono puta soribada di surat to dirai boro salah.
Oppo sorry bada. Ngolo sianau nakula ba no pune ba? Salada itu martubur rasa boksu ajuruan. Alana konotasi atau pengertian non beda di molo opu ajuruan in nano opu martuburin na si martubur apa ngoran ni popunen nano mo si Aleng Goraja baburut tong iba ini. Soal raja bebek nengolin na raja sapi dua, raja bulang. Ima jo usul sana baru aron nak kisawati. Tarik waktu pembangunan ni 2 tahun. Di bui mata bayan tong jota pertama tugu dohot pamasu saring tahap kedua Korja tahap ketiga dan selanjutnya bukan pelataran ini jangka panjang. Ada terus memerdalan kantong guguan ini. Iman ko usul sa kami sendiri. Wala tema. Amalo usul bah. Ajo kangkut. Taringot tu penulisan ni nama Opus Sahaladatuan. Sahaladatu. Kalau madok istilahnya Sahaladatu malah artinya dah kita tetap mau berangkat sian tubuhnya putat baby naingol anaknya si Sahaladatu di Badang Opus Sahaladatu. Oleh mana no si tapi nando di son Opus Sahaladatu isa Sahaladatu berarti natorasnya do jadi nakan natoras ni anak ni baby naingoli. Kalau usul siana ima bah unak tabay no putay langsung masalah ada tu mangi huton na ditugu no putan na di babi naingol. Ima siana. Oh ini ditulis surat di sana tidak kayak ausani bah kang bah. Pas tu soni salah ada tu di mana teh? Ido salah. Raja babi naingol anak na tolu ido tong salah ada nomor 2 dangi bayan upu. Ano lo dikaitkan ni lo tabain open lo dikaitkan atusan tapi padahal sebenarnya anaknya dokan gawe bingung nama mereng lima usul sana bah melate Gawe dokon non opune si bakwan don mo de. Tabannya kang dobe akang opu keko san samo sirakang. Jadi molo huberengi taring utusi ikot dong dos ni rohat do parhuta. Zina tugas ni panitia majoi marahi tu huta. Asa sebelum memesanan no ni mana sebelum no dungan no konsep dagino kan baru semacam mahaman pemapara di ibame di UEA asarok si bahasa di UEA pahamal semua ni baik panitia mojo marangala dus nitahi mabahasi itu tu huta baru no ditampil homanon di grup alana sensitif deui ai sipata kurang ngotik olo gabi balga ay bahasa kami songoni di ini na ay ngosongon misalnya songoni masih paling pekan alana sahaleda tu kag guar pribadi dui saru basang guar taro no mangi guar husi edison guar hunai si edison do baguar nya sahaleda tu jemulo di batu tu oppo edison bahasa hira oppuku gabirak si apa maksudnya di sodo kan ini no Tahu sebulah alay wala pada foto may kita nabili pasi mana orasa itu gimana? Nama kurang tu tahu? Halo kak. Sulit di sana nga jaringan. Iya jadi songoni matong iba rembuk kamajui dia pendapat siya kita kalau kita do pinang mapan dapat songoni kan kurang naik pangarat to ba
Dung dirembukan itu parhuta, ada kesepakatan yang parhuta, baru diterpilih madnan di WA. Asal dibahas muse bersama. Memang ngari Baru kan Olo tuna moropati tu arakne nona tulunai tong mahurasa songoni. Molo memang pahopo syakangan na do martubur berarti oppu martubur dah salah hita isi. Ini nuai. Alai molo memang warna langsung di martubur si martubur anggo langsung ini surat nih si martubur. Meni kan? Langsung dogor dibayar sudah kan? Ido langsung. Dan orang dibayar di si raja babiak naingol dang ninna. Iya begitu. Raja suruman langit, malang na opus suruman langit, dan orang dibayar di si. Jadi saya sepakat itu tong. Artinya hola tinggal mengkonfirmasi honon naman no tu parhuta, songor dia pada bok nasi datang yang pusi. Jadi ulala ngading ni sono yakang puke ko. Jadi akang ketua ulala ay nang kata ido di huta ido konakang tumungunan ng ro padus tahiman waingo tar songo dia aca tu langkah selanjutnya ada tong do ulala perlu lupa yang otot tahun songo dasar pemikiran nan do dialahi dia ka hang doli do takkan itu tuet di huta ang di doli asa di pawuat to sono nyak sekretaris on aiba akhirnya naurokon lam gurang dok kau sudah denggan jala gurang dok ka na terbuka bolong lam gurak kita jadi apa sih sunatnya sekretaris sih asarong bahan pemikiran atong songono di songono di san jadi adong masukat tunas ida unang bagi saya berdasarkan akka tugu-tugu na dihutatan maing opuanui songono itong maing dihutatan gurang kubinere asongono putta soribada di bado putta soribada maing berarti alana nang level din waing ba olo maran waingi babolo boru ni nang jala puta raja boksu batong dola lan waing song ni waing ani dangi jadi sarong detok pahan pemikiran mau lutuk penno sepakat na dihula nang maropu asarong masukat tunas sida bator perlu dola la dipaingot tang lapas ingot to dipaingot akka tulisan di gijang nai di babiak nai ngol nuai tu anakna todu song kene surat tonai dan arong opu habeng tasongoni na pada abot ada ka kedua boy manon ni konfirmasi kebetulan suguk mula da tu huta jadi ni kondisi open non mungkin seminggu ada huta sampai Sabtu ni kondisi open non mulu boy nian tikir siawan no makatai na sida ni usaha open non asa las boy ni hadiran non pertemuan na sida na hutai jasa masa ini masuk topik tahun saya ada penulisan kornya puta bah habis ini sih bah rekomendasi nang tapatu saya pengarat to perlu maju tarik sari nah lo takkan berdum tu sih misalnya detail na nggak memang ikut dihatai di hutan mau contohnya non pemasuk saring berarti melo di ulup pondasi do parjulu pemasuk saring berarti sonong diusulnya kadongan dari huta parjulu majuan non manulangi hula-hula mai baru pe mengalap saring do puta kalau masuk ke saring ini tutugu naung dipak di hutan. Jadi memang gurang dopen non ini si hata di hutan aka satu aka ulup aka pas tu natong gitu hula do aka transport perongkosan dan sebagainya. Memang secara umum
secara general nggak dibayar memang anggaran-anggaran nah anai memang nasubui di bereng diprediksi di hutan non kehadiran ni akan udah dan sigotong merubah data kondisi non di hutan haror ni udah ta galung 5 juta Silitonga mulubuin akan songon na keretakan batu pertama ipenian artinya sa mobil udah Tagalung sa mobil 5 juta sa mobil Silitonga cuma memang nasubui diprediksi lagi hubereng di buta haroro ni udah tetabunan do ala sa huta rohita salaman jadi agak kesulitan dunasida molo dibayar pembatasan jelas merdu menutu biaya yan no molo gawe berkembang non undangan non molo gawe suri non contoh apa ratusan ditambah memusai buruta peparno puwang garaja dohot harajaon di semua menggunakan kesulitan dan non memang halai laos ni baroni nyusul penutup huta asabui seminimal mungkin rupaning undangan ini nang apala sudi rupaning molo tabek masuk yang molo gabi sudi peratusan taba muse gunung borotan burung putta peparan putta buang garaja satu steridak bah gabi lapkan gabi pesta rea muse ulanai ada sama tongan hubungan na muse molo gak bisa pakai do molo memang di pemasuk sarik-saring songon ikut songon di belgana ialah hampir sudi si Gotom hadir molo di horjape tong na mana saya gurang na di somat tong memang hita memang ku berlapang dada memang molo PGB harus dibayar sa paket masuk saring-saring dot horja memang moro gabi songonido bidang ni udang atta ngagabi hira memang horja gabi hira horja ikan ya artinya mungkin biaya na dikeluarkan untuk masuk saring-saring nggak beda-beda tipis tu horja nah lo kondak pola belgabe perbedaan ni biaya ada sometong memang searif mungkin kita bui mempersatukan pendapat di huta asal bui tadi bangi rupaning untung rugina dia do mau apa sarik-sarik perjuru menyusul musim horja dohot dipaket ton sapaket kotong dope si tanggapatan noni kurala alai memang untuk sementara waktu rekomendasi kita pangarato sarik-saring majo mengingat anon jeda waktu pengumpulan dana tu horja bui tipak nga hotbe akakornya putai loko ditugui kurala bui manon di kondisi manon di huta dia mungkin memang mono pakatayo tuson ngayon kon harus intensif di huta mengingat gudang ni item-item na harus dibahas kan mulai hal-hal kecilan non ngakon dihatai di si dia nomor dumu tu ulau ni jadi rasa untuk sementara tersongoni majo di hita pangarat to bangatabay jo songon rekomendasi songon haputusan sa kita pangarap to alai dang nagabi mutlak kanino noaing emang nasongon DP songon nenok naknya ni ba ikut tonggo ala ulo di huta ba kumardus ni tayo tu na di huta ni usaha peno di huta makondisioni sabui tekirisi ibanian salas bui langsung bertukar pikiran peno di huta tersongoni majo ulala sianau butima binasa atau moderator musik
Permalang Majoya, Pak Rosinodang. Taruh mana? Enggak, Arwaka. Ay, Permalang. Apel. akhirnya boy nakinga di PU di utakang akak Permalang. Bae maju padabok bakang. Nang boy udah beri duty ya. Nggak boleh. Apaan? Gimana tuh hati beri? Berumah ada beri. Benang di mana? Malang. Akang Rosinodang. Berumah ada beri. Tahu, udah baru pangkas dari mana? Lalu mesti yang dicukur mana pak? Saya aku sini amat tas toko jahitan. Baca Baudang. Dokter BGB mu. Pada gajo mek nai. Mak, oke. Ama ate musiaka. Oh, ada. Apa Kang? Ngeri. Lama Kang. Memang Kang. Ay, dia juga ya Kang nimu Iya, ada tuh mau gawe. malas juga. Lama. Asa bahasa ya to. Apa yang di tengah upang na baru mula do piao. Kuwerang na di YouTube. So na seru nang gua pala mabigit kami yang penutupian no siya Pak Jeremy naruh aku. Mana orang baru no? Naking arong namoding pamuruat jadi baru mula do kami. Jadi kuwerang di simak kata ya mu di YouTube. Bastok kena itu namon tutup na nama tami yang dak so gabe sudah tahu martami yang ay pak Jakarta magatami yang narakui gitu Gajaji ya deh. itu jadi benda gabe hu ikuti nak pihuoto naneng mabatami yang nama Pak Jeremy ngati ko sinani dok ni aka nani hatamunay ay sanga ko kayo ito nakita tokin di dalani di YouTube. Jadi taringot tu perjulu majuropan itu goar. Ngada toho nani dok ni sekretarisi. Ay mulut bereng do di level ni di luar nasi ko majo ay tak pula gudang do nama Ben Oppo. Sahalada tu martubur Raja Buka, mara tugijang majo ada itu Pak na opu diro apa Nengol. babiak naingol tugijang opu ta Sumber pasang. pasang dan di bayan opu tugijang alai mulu ta biasa hodo ta mangida pajudon kata ai babiak naingol dak ya di dokon sahalada itu dak ya di dokon opu sahalada itu alai mulu rupe tu opu Raja Boksu ngasa di dokon opu Raja Boksu ang Raja Boksu opu Raja Boksu ngasa ini na beten nagalengi dari negi di bajupon baru sok melinang tu level berikut namuse satu kau puta kejuruan doa dan seterusnya. Nah jadi nggak opu mulai sian opu Raja Boksu. Lain di diskusi na dihutai. Lain satu hal na pasti nggak cocok main dok ni sekretarisi ala ngatai dia nak kining di tugu ni opu babiak nai. Anak di baik dulu. Jangan di na opu. Mulut tabai nanon dituguta orang yang sama tabain opu. Berarti kan bisa jadi bukan orang ditafsirkan orang dan orang yang sama. Itu dong. Ditugu nih babiak naingol anakna dulu supaya itu nggak dibain sahalada itu. Kalau sahalada itu dong, dan opu sahalada itu. Tapi untuk orang yang sama ditugu non mau tabain opu sahalada itu. Nggak beda makna nih. Gimana na perjulu
tentang akan asing na nakikui da tutu salipi ba nga toho toho so nandio ni kitway ngata putu joni ala arong do mang na arong do na so Kristen poparan yo pui ba na beriku na muse tulisan-tulisan ini ba hatok ma diurus ba mo kon hatok nama ala na pekerjaan na liling dui dungi na terakhir na sa kituan na kining konsep undangan si Gautam Sudik nin narpani lu beci mamora peratusan dohot pemuruat buang gereja ba menurut tahu batamai ma songon nabi ni pemuruat buang gereja tiki halaki pemasuk ke sarik-saring mengenai utibu sini saudi ai jumlah tapi kita hula-hula nak dibatasi du diju ada ngasa alamat kita dohot halaki suak songoni do nang hula-hula no Hatta bejo apra. Anggo dina sarik-saring sudi do halaki lao. Sudi do perlu hutata. Sudi do rata. Darong dipilah-pilah dari hutata. Ai alai dipatakas mejo mo per bina to aku tiki ai datung na baru tiki na pamasuk sarik-saring ai mana dibuat sarik-saring nai sian pola ni abang sekretaris di lubang di ahai dicurangi saya hui ngok do cerita Eropa ni bu ulo di jebu nah lagi tang sudi kita napa si mamora na dong oparannya puta asiano puta salah dia tu lau tu si sebagian do alai bui mai dipatakas artinya mulu bui do somoni Oleh tong narokon taringo tugokon do tong aparangi nape so sudi lao alai sudi do digokon itu nauro bayang go sudi do digokon halak na dikudai beda tu so lau dah anggora na ing Eropa ni na memang na dibatasi do halaki lau tu si artinya undangan na terbatas tu alai ima patakas omu di huta mulu na huingot memang undangan terbatas do siapa paran ni pemuruatai tuhita hula-hulana tikini jala bahkan ulau dijabuninna imatong jadi mulu bui do songoni anon ba tak pula setara hono tapi do torja artinya tu jumlah cukup manon siapa ratusan ni maropo halaki opat peparan puta suripeda tak undang mengenai piga-piga pemuruat tetap undang mengenai piga sa mobil sian huta galung sa mobil si majutak sa mobil si litonga itu kan tetap di ulau dia laman jadi kekhawatiran ni ketua nak kening dotong tu jumlah gabe sahirana dus do horja bui do peo bainota kenapa masuk sarik-saringon tidak sama dengan horja ala na bui do pe di minimal dia minimalisir diikutkan diminimalisir jumlah peserta itu toksi diskusi untuk di huta alai mana huingot memang anggo informasi taringo tusi memang informasi sian orang per orang dopen ni dapo siaku tadang dope anggo melalui pakatan resmi alai memang kurang do memang mandokosoni mau lo membatasi hula-hula nah do burutta mau membatasi ni nasida tersoni merupaning alai memang pendapat ni pribadi dope dang dope putusan pakatan resmi ayang gorong do bainota atau ngayo tong argumentasi na ayang gorong do bainota aya hasalani diudak sudi dangi jadi persoalan natong kebijakan terono aing buah asa merdelen uloni dang makurakon ayang gorong do bainota ta udak sudi buru na di sini ta udak sudi hula tei pembatasan pe bila perlu dak pola perlu dong batas tu galung si majuta do silitonga alai keterbatasan taru nama bain ikut dibatasi jalan aduk contoh ayo yang nak maksud jadi di sini kita nak berlapang dada rupani bijak mengajak nadi hutai imajo mampu tak barang bui lupe jadi unang gak bisa disetarakan do torjan non maksud tu
biayai. Eko beda matong dah. Yang gue bui do nuai dibatasi maropopu paparannya puta suri badai. Mangna ayo patopu mulak salah lagi. Ido. Ayo patopu. Dicumai na patopu mangna piga kan perwakilan. Kira dus mata hargai na sida. Dot argani penghargaan atau itu na di atas Silitonga 5 juta. Dot Hutagalung 2 malah 2 untuk Hutagalung. Gitu. Ini cuma menurut tahu pendapat saya mau lihat. Ya tadi namanya Pak Moderator, mata tarangi juru paling nuai ngondangi. Jadi di hatai menurut di huta secara resmi terus dia mau format nama asa di huta asa tak pertimbang kuna no musik terus ini mau laju nuai ngon ripunan di pakatayota Anong lobe na boy tapas di Jumona Kang akahang doli tatutup mah Ya maju. Pas. Saran. Betul. Stok kenai jodoh pesahat per malam gawi tutup kono gawi son nama kami mana tuh kita. Sok maju mana jo. Ya, tutu iba apa laut dup iba ngani usaha Kosa-kosa harus banyak Kang Muse. Moderatori na wado. Adong na kita bersauti. Udah. Masuk nasib itu dah. Mulubu inian di Zoom yang akan datang bahwa cara anak asa disi naupatok punya ayalan nga jonok ulaunon dang bui biholak kita makatayon mulu na di huta mungkin oke. Alay akapangarat tuwatong buah mabainot ta asa mulu na minggu na lewat kan ngadong paling tidak adong do perwakilan si Ramli si Kalimantan. Si anu puta na partalpe ma opu Mardipos dah kiabe muncul. Jadi asa betul-betul atongon ulaun bersama di kondisi homa asa bui do talakis. Lebih gudang lebih baik. Jadi mangna buama di baik cara mengumumkan finalisasi ropani asa tor di botone sida ima hulana sihatan lu isi di Londo Tukyo mo matarajo tapi itu cepat lapok na jo. oh itu Calon helata. Oras calon hela calon hela no Calon kerata. Natu Priska. Bo mau lihat mak. Baca pada pok meniku ada kotu si ayah rehamun deh mas. Oh itu. Orang matong. Orang mantong ayang ko di badu bahasa Inggris kotik oh itu bui 200-an. Alayang gue di dokumen non. Ngatungan no nebel. Iya, alayang ko mabigi-bigi bawa lo rambut orang tiki. Inggris tu etas sagin sudah ni. Lalu dia ale si Mamora, we berhaben besprochen über Tugu. Beli. Dengar ini. Ada si Mamora. Masih susah kan. Ya, masih susah kan. Aku cinta kamu. Mana ni hidup boleh mahal. Bawa orang makan. Cukup bisa tu di mana, bawa orang. Mak. Olo boleh bakak kolan bahasa Inggris na hido binoto. Aku suka di sini. Oke, tadi nama Ra. Moderator ngabui Ra. Asonna. Ayak Akang Priska. Nih, Aku bahasa tahu maka Priska.
Sahata nama kami do ketua. Tahu maksud tu. Adong do. Banak pe ada. Boy do non yakang dah. Isonimu. Boy do iya robe mahita. Uno. Yang nilakka mahita. Sunadau binna. Sunadau Sunado. Bau nama. Bama tutu abang Prisa. Ay, ngapa tu ono tong nakapris kaon? Ono 10 tahun, lau tu 70 nama tong. Mau itu puluh lah mau. Turun 100. Anak saya posoro, berengo. Jadi melihat tema di hita paparan di puta salada itu naruksan bonan di pasugit si gotong do di hita terlalu mobil karena di tanah perserakan. Mana tanto kelata. Jadi anu rencana tan yang mabenu dauni tanggal 10 itu bulan 5 pas hari Selasa, toh di hari Selasa. Mulai kerongan na boy roh doh menghadapi bulan ni masuk ni do pesta adat ni baru taruh Selasa. Ibu jangan resmi itu kita saluna. Paparan putar terlalu mobil tanah di mon. Mau lihat sama di hita. Mau lihat. Ini ada. Late. Bani tabas saotik. Ba tatangyak ko ma asang giat di ulaon ng nibuhul ni hita alas tombol lo. Jadi ba ang giat hipas-hipas itu sudah Roma hita tu ulaoni di tanggal 10 dari Selasa. Jadi ba tuakka hang doli na soboy ro bagamos di bangido kami tangyang munay hang doli asang giat dengan ulauni mardalan di Wisma Sriwijaya Medan. Jadi atas soni mau lala tebana teh Kang Priska. Oke, mau lihat kurang mangga. Mau lihat. Jadi asa kasih puli Keladen sudah jupta di Bornginon. Ulala atar boy do honon sonak Kang Parmalang nakingan di Bayu Tiu donian ripun ni pakkata yotta di Bornginon tersongonoma. Na berjolo tetak do hita komit siap pangarato tu keputusata tu hari naung ta buhul di tanggal 2 mang na maju mang na mundur pai bagi di tanggal sia Juli pamasuk sarik-saring ni oputa paduahon ba asahatop dikoordinasikan mengenai penulisan ni Guarni akaputa naupati di Tugui. Na patuluhon ba fokus hita tudana ngali batorak sekretaris na kinga sudah secara gamblang ba okulala batong do tugas ni ba alay terutama anong lison ahli komunikator ta Pak Ketua do Akak Priska asa disosoi tu sudah ganupita dia ka ang didoli naung marjaji dia ke panupahion songoni nang di janjiman di bahasan waeng asa dilunasi asang dia boy tapatupa akka ulang naudi tujulan nyarion ba napau patok kulala sehat-sehat mahita tujulan nyarion yakka namangulahon namanakabi sude akka rencana naudi jadi imah ulala herapan puli ni pakateta dong lebih tebal di ketua Kang tebar nak kening asa hot mari bahan daftar ni panupahion tu napa masuk sarik-saring asa taisibi olo anong lebih tabah beng Apo akang Parmalang akang opukeko Mas. akang Parmalang ada akang Parmalang Cukup. ate akang Jakarta Pak Jeremy jadi ngasudi kami sepakat amalung kami membagi tangyang nyakang jadi sesuai dok pakatan nyakang Parmalang lakian ditutup akang maruk tangyang Jadi ngasih kok bisudi sayang dia matuata nama masu-masu sudiek ka parbueni na tahatay makorolas ni roa dita kau sangat bituata ima jo kaputusan waing di parpungata arong akan uding ka musay dia ka reneng ro tong matuhata mangulog kita
Tapi saya ada ruata martangin mita. Bitin. Debata Jehovah manamena marabangsa di Banu Gijang. Manotok kami mendengarnya itu rupa mendewa dia li Tuhan. Dilala rohanani. Saluhu pangaramotiomu panugunugum pangiring-iringum ditang datu dinami. Kano marsada-sada paparan ni pun nami saladatu. Tuot buru manang dari dia pemaringanan. Sa roditikion dia besian paparan ni pun nami. Bui hami patol hasaka pada pun nauli nadengan. Laho pasanga pun nami ali Tuhan. Kupus nami saladatu na pa Chong Joko partanda. Chong pargue ni patik palimahon. Naung ni patotam di galuk jol mana tinopami. Opeli Tuhan sakap ni roha kado pakatyon nahu pasatami tutang berbeda pasuma sama koron pargue na denggad di hami. Taulas ni roha di hami saluna tau sangat di guarmu berbeda. Muladong nakana orang lebih si hatan nami dibaga sa pagkatan nami, baga sa pangalahon nami, when nami marpangwati maro hamali Tuhan, asa unang mata sa luhut na kapaso-paso ng pinararim, calon nami, dia ka arina nilo. Borginono pa sa tami, tutang muda ba dia dahil nato din naman jati rohan na pikiran nami. Koma toktong na madjagay hamali Tuhan, din na piyang-piyang buruman nami, mga lapo sa gugu, padipos na pamatang nami, hayapason di hami, asa buhi kami dungo di hari masuk di bagas kaya pasok dolas ni roha dak kurang manang naha jala homa doktong na mga ramoti sa luhut akka na hinaulong ni roha nami manang na di dia penasida maringanan mardo sira kami di bagas tikyo marhite-hite Zoom meeting na upatupahami doktong maho na mamaso-maso sa luhut na kapade nami napatupahon Zoom meetingon asa buhay tongtong di rin na ng roboy pakir nami sa luwa ka parbinoton nung pinasahan mo tunasida. Di ba ta Jehovah manami na marhabang sa di ba no gijang daw ng tarpatupahami salakan na ture sa kadirion nami alay marhiti si do olong ni roham dot gugu na sa kuitu lohami patupahon salud aka ulaw nabalgape. Isalani buka ma roha hati-hati ng pikiran ni sudi po parin saladatu asa salu na tanggur targutik laho pasahaton parbuay ni holong na lau patu luso sudi sakap nauli na dinggan naho ulaukan satu tangga memadang na tunay mali Tuhan orasi badu sa panglasun na sa tamahan majalo asin roham tamahami marsaw dato tamahami mangulu di hadapan upasatay matang panon na uturo ko muna badiyeng marhiti tena haholongan ni Ram Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin asin ni Ram ito at Yesus Kristus dot olong ni Ram ni dapat ama doon parsaoran ito di perbadiya man mga ramoti hitawan sa luhut na amin Amin. oras malita sa luhut na Oras. Akang Jakarta, Akang Surabaya. Samosir, Akang Prabat, Oke. Oros. di helata Hela. Hela. aku cinta kamu Datang nanti. Datang nanti. Pesta.